Saya akan menanyakan pada Demang. Halo Demang, posisi di mana? Bisakah untuk ke markas? Ke markas, siap benar. Ya, sudah. Oke, yuk. Apa Munir? Demang, kamu tahu foto-foto orang ini? Tahu Munir, ini anak buahnya Wah Haji ini Munir. Kamu tahu lokasi tempatnya Pak Haji? Tahu Munir, ini saya udah bikin denahnya. Ini Munir. Kita melewati persawahan Munir, terus melewati hutan, jalan, terus sungai. Barulah kita nyampe ke lokasinya tempatnya Wah Haji Munir. Ya, kapan kita bisa ke tempat lokasi? Sekarang boleh Munir. Oke. Kita siapkan persiapan senjata dulu. Kita Siap ambil Munir. di markas. Ayo Munir. Munir, ini jangan bawa jangan. Bawa, Perbekalan ini bawa jangan. bawa semuanya. Oke, siap Munir. Cepat Demang. Ya Munir. Demang, cepat. Ya Munir. Makan dulu pisang. Munir, lapar dia, Munir. Sabar. Ini Munir. Oke. Tolong bukakan. Siap Munir. Ini Munir. Terima kasih Demang. Iya. Mantap. Munir. Mari kita lanjut. Siap Munir. Munir, tolong Munir. Cepat Demang. Wah, gimana ini Munir? Kita istirahat dulu Demang. Siap Munir. Coba lihat dulu peta. Siap Munir. Ini Munir. Kita berada di ini Munir. Hutan sudah ya, sawah sudah Munir. Ya. Jalan sudah. Sekarang melewati sungai Munir. Oke. Ya sekitar lumayan jauh, masih jauh Munir. Gimana Munir? Kita Oke. lanjutkan. Kita lanjutkan. Siap Munir. Ayo Munir. Asik. Istirahat dulu Munir. Silakan Munir. Oke. Lokasi Wah Haji sudah terlihat Munir di depan itu Munir. Oke. Kita istirahat dulu Munir. Istirahat dulu sekarang. Ayo Demang, kita Siap. berangkat lagi. Ayo Munir.
Kopi depan. Beak deh. Rokok beak deh. Pisan deh. Batang-batang acan. Deh. Alah, deh. Wah. Kayak Wah Haji teh. Kenapa datangan Aduh. Enaon Naon Pak Haji ya? iya ngurusan manuk biasa lah. Oh. Halus manukna Pak Haji. Heeh, nang newak ya di kebon kamari teh. Enaon sok dik. Ya, Mari nyawa manuknya. siap Pak Haji. Aduh, capeknya Pak Hajinya. Heeh. Pak Haji, apa Naon? tuh cerita Pak Haji? Cerita naon ieu teh? Kamari, Kunaon sih? tabrakan. Tabrakan innalillahi di mana? Oh, bener, ting jalan mana mah tabrakan Pak Haji. Terus kumaha? Mobil itu mah. Mobil, motor, Heeh. siga padu banteng gitu Pak Haji. Jadi misalkan dia mah Pak Hajinya, Heeh. misalkan itu mobil ya, Heeh. gitu kan, i mobil, i motor ta. Hmm. Nu kudu nama gitu kan pas selingsingan gitu Heeh. nya. Ting kunaon tah kaos kita nabrak itu. Gitu ta nepi non ngaranna teh. Nepi aya nu ngaluarkeun Seuneu. percikan api seuneu. Kaduruk meureun. Kaduruk. Jadi lumayan gede. Jadi pas der teh seuneu teh model kieu Pak Haji dah. Ta model kitu Pak Haji. Wah, siapa mah goblok ngomong ya rek ngudut. Ya mah. Tuh kudu cerita ngomong enta gitu. Baca basi ya tah kopina sekalian. Aduh jadi ngira kedua aja aduh. Syawai Ya. ampun deh ya budak ayeuna. Waji kan apa orang kumaha Waji doh ayo kira kita nama juga usaha lah Waji. Ya, Gitu. sok dah kopina. Duh, ya kopinya diseruput ya Sok, Wajinya. sok. Duh, Waji kuat ka endah pisan ya Waji. Nikmat. Nikmat. Ya, Jadi nikmat. Jadi kieu Wajinya Kumaha? sanajan ada keperluan jadi wayahna abdi bade ka kebenarannya Waji ampura pisan Waji. Waji nuhun pisan Waji. Waji jatuh. Waji nuhun. Assalamualaikum Waji. Nuhun Waji. Udut guys menang. Wah Haji aduh bager Waji bade rek ningalian ka kebon ngontrol kebon heula. Urang susulingan. Aneh. Kan ngeun aya rokok. Jadi ka kebon enakeun gitu kan. Kela itu saha? Udah piranggon. Sahanya? Ari? Kok aing teu bola Saha eta teh? Waduh. Buah-buah. Anu rek macam-macam ka kebon Waji. Wah. Kudu selidiki, kudu dilaporkeun ke Waji. Bener ya mah. Kudu dilaporkeun ke Waji. Urang kudu laporan ieu mah. Kudu ieu mah kudu laporan. Laporan lah. Kopi dulu Demang. Udah ada kopi nih. Mantap Munir. Apa itu Munir? Racun bukan Munir. Kopi. Wih. Mantap. Biar fokus. Mantap. Mantap Munir. Ntar Ngerokok dulu Munir. Ngerokok. Lihat di kondisi dulu. Oke, siap. Sini. Cek lokasi. Wah Munir. Apa? Apa itu Munir? Coba ambil. Munir. Ambil. Wah. Kayaknya ada apa ini Munir? Coba Isinya nih. buka. Wah. Apa itu? Ada peralatan Munir. Ada amunisi Munir. Wow. Kita amankan. Takut ada Pak Haji Munir. Amankan. Bawa, Siap, Munir. amankan. Siap. Alah, kelewatan. Waji. Wah. Waji. Aduh.
Sedikit lah, nahan sih. Diuk. Aduh, kumahanya Waji. Kumaha? Itu di kebun. Di kebun tadi anu pakai baju bodas-bodas. Oh, saha? Teu nyaho puguh. Tapi ai tina eta mah siga naon ngaranna teh? Orang asing bule tuh bener. Di kebun belah pojok. Oh, di pojok. Gimana? Coba orang ngelikan ayo. Ayo tuh, ayo. Ayo. Ayo Waji, ayo. Power Waji euy. Mana? Itu Waji. Bener di situ. Tadi nempo. Ting orang lalawa. Kata foto Waji. Waji, Euy, aya euy. ayahnya. Aya. Aduh. Awas. Ampun, tinggi aduh. Itu kena naon kan sepedana? Itu. Oh, bukan dia mas sepedana teu kena naon Waji. Duh. Bisa ya. Orang balik, orang ganti kostum. Ayo, siap Waji. Balik ganti seragam. Siap. Wajib arek ganti seragam ieu mal balik ieu geus urusan ieu mah. Urang rek ganti banget Waji. Goblok. Ayo geus geura. Oh, siap Waji, siap. Balik ieu mah. Balik, mal balik ieu mah. Ganti kostum heula ya. Perang ini. Mana si Supri ya? Waji, Woi, Waji. Ya, Waji, urang mawa senjata. wah Hiji mantap ewa. bener guys. Oke, ambil tempur nangenaon Waji. Siap. Waji senjata di itu Waji. Ayo iya, wajib iya, ti abah, haruhun. Iya bedil yang sembarang bedil iya. Pokoknya iya pakai pemana ya, dia. Wah, mun ieu pede ieu. Mantap. Jide ya. Mantap. Naon eta Waji? Iya ikat kepala iya, timbah karuhun deh iya. Wah. Orang pakai heula. Waduh, ieu mah. Tuh, ayeuna bener-bener iya, Pri. Udah perang iya mah asli iya mah. Banget sih. Nah, lihatna ulah nu siga eta tuh Waji. Mual. kalem, mual, guys. Waji aya masalah jeung urang alina pisan teh Waji. Mual, guys. Siap Waji. Siap. Ayo geus siap tempur pisan ya. Iya. Bawa sudah. Ayo. Jalan. Tuh Waji, mana jalan mana itu Waji? Awas Waji. Pri. Bener, Pri, weh. Ieu mah jigana menir, Pri. Menir. Menir demang ieu mah. Tuh, cilaka Waji, kumaha kebon urang Waji? Kebon Waji lain urang. Terus orang dibom heula ya. Boleh Waji. Sikat. Apa bener? Coba cek, Demang. Saya cek dulu bener. Tunggu di sini bener. Wah kayaknya. Nah, ada bunga Waji. Wah. Mana? Aku duduk saya keker dulu. Sudah mendekat. Pak Haji, apa nih? Pak Haji sudah mendekat. Gimana nih? Cepat persiapan. Osmer! Awas! Ter! Osmer! Ayo Waji, ayo, coba Waji. Cio. Goblok eta mah arak. Astaga Waji. Arak Goho Waji. Ganti anu alus. Teman, apa ini? Ambil amunisi. Siap, peluru sudah habis. Cepat. Ini. Aduh. Mana ini
amunisinya menit. Demang, saya ambil peluru, bukan amunisi makan. Aduh, menir salah menir. Allah mak, menir. Apa tuh? Pelanggaran. Ini medan perang. Kenapa kamu bawa amunisi makan? Lapar. Gak ada lapar-lapar. Oke. Alamak, ini wah sih tiba-tiba nus. Alamak. Aduh, menir gimana? Salah bawa amunisi menir. Salah Taruh amunisi. Anjing. Capek anjing kan dia. Ambillah lah. Ayo. Alah kok dia ompila. Ambillah laihung gambeng. Menang Waji. Menang aing. Oh. Geus mana ya naon ka dia sok. Nah, aing teh lain ngajak ribut ka maneh. Naon sih? Baik mere obat. Obat naon? Nah, si menir. Aduh. Nah, Waji emang gering. Ah, Teuing. Naon ieu? obat ke pertanian maneh. Oh, aing ngalen ngomong sih salah tanggap Supri. Sugan teh rek iya Waji ka kebon teh. Balik pisan anjing. Yo. Jajal lain, ieu mere obat. Yang Gitu, geus Wadi. nun ya nun. Bener sih. Kebun urang keur gagal panen wae. Oke. Ieu ti Belanda ya. Nya itu Belanda eta. Oke, mantap. Mantap atuh. Baca nih. Kong lain ai. Oke, siap. Sama Cina. Oke, guys. Online. Tadi salah sih Supri ya. Goblok salah tanggap mana, Pri. Guys. Sugan Ayeuna teh rek ngayekeun naon? kebon Waji ngarusak Waji. Ye, mantap ulah. Naon teh saujon heula jelema mah nya. Tanya heula we kuduna mah. Hah, bener deh. Bener Waji. Yang geus tah jadi pelajaran dah. Cuma niat bener malah disangka teu bener. Goblok. Geus. Guys.